ibi vyumba ndwi hivi vyumba visaba. Icyumba cha mbere tuza kwiga. Chumba cha kwanza utajifundisha. Ni chumba cyitwa kwezwa. Ni chumba kinaitwa kutakaswa ama utakaso. Icyumba cha mbere. Chumba cha kwanza. Ni chumba cyo kwezwa. Ni chumba cha utakaso. Amena. Amen. Hari ivyumba birindwi. Kuna vyumba visaba. Hari ivyumba ndwi. Kuna vyumba visaba. Bisabwa. Vinaombwa. Kugira ngo wishurwe. Ili ujibiwe. Ico ni cha mbere. Cha kwanza hii. Hari ivyumba ndwi. Kuna vyumba visaba. Bisabwa. Vinaombwa. Kugira ngo umurozi ntakubone. Ili mchawi asikuone. Sasa kugira ngo umurozi ntagushobore. Sasa kusema mchawi asikukamate. Kugira ngo amasengesho yawe ashike. Ili maombi yako yafike mbele za Mungu. Ibyo bintu bibiri. Ibyo vitu viwili. Usabwa kuba inabidi uheshimu. Mu vyumba ndwi. Unapaswa kuheshimu katika vyumba visaba. Kandi ivyo vyumba ndwi habuzemo na kimwe. Tena katika vyumba visaba pakikosa hata kimoja. Ubutakaje. Unapoteza. Umupapa umwe mugabo n'umugani. Baba mmoja lakini ni hadithi. Ngo yari yakiriye Yesu. Eti alikuwa alimpokea Yesu. Amwakira Yesu amushira mu cyumba kimwe. Akampokea Yesu akamtia kwenye chumba kimoja. Hama ngo gwishetani. Afu shetani. Ngo rucaruraza ruramukubita wa mugabo. Mukaja lukampiga ule baba. Wa mugabo aravuga ati none Yesu. Ule baba akasema sasa Yesu. None wewe naguhaye icyumba. Wewe nikupatia chumba. None sasa nakubitwa kandi uri ngaha. Napigwa na wewe uko hapa katika chumba changu. Yesu amubwira ati je utampaye byose ntaco nkora. Yesu akamwambia usiponikabidhi vyote mimi situmiki kitu. Akatereka basi ndaguhe byose. Acha nikupatie vyote. Mugabe asigare kimwe. Pabaki kichumba kimoja. Arabigira. Akafanya shetani usakari uramukubita. Shetani ukarudi tena ukampiga. Yesu aramugwa aragumuka kandi. Ule baba akagumuka tena. Yesu amubwira toya. Yesu akamwambia hapana. Atutegereza kubanza kuma vyose. Inakupasa unipatie vyumba vyako vyote. Amaze kumwa Yesu vyose. Alipompa Yesu vyote vyumba vyake. Satani garutse acaburaho yinjira. Shetani aliporudi akakosa mahali. Yaragishowe kandi kumukubita. Hakukuwa anaweza tena kumpiga. Haleluya. Amen. Ivyo vyumba ndwi byose bibanze vyuzure. Hivyo vyumba visaba vyote kwanza vianze. Icyumba cha mbere cyitwa kwezwa. Chumba cha kwanza kinaitwa utakaso. Hezwa uanduye. Panatakasika yule ambaye amenajisika ama amechafuka. Ego uanduye niwe yezwa. Yule ambaye ametenda dhambi ndiye anatakaswa. Au ni mvugo isanzwe. Kwa msemo kawaida. Mvugo imwemo. Katika msemo wa kiroho. Hezwa. Panatakaswa. Unasanzwe yarihanye. Mtu ambao ameshawahi kutubu. Mugabo akaba yanduye. Lakini unakuta umupagani ni yezwa. Mpagani hatakaswi. Arihana. Anatubu. Anza kuvuga nuje. Hapa nitasema pole pole. Umupagani ni yezwa. Mpagani hatakaswi. Ikanzo muri kumati wewe ni muri umupagani ntiwe yezwa. Mutikise mwenzao kama wewe ni mpagani hautakaswi. Wewe urihana. Wewe unatubu. Haleluya. Amen. Alikuwa amaze kwakira Yesu. Lakini yule ameshampokea Yesu. Yanduye. Akinajisika. Niyo yezwa. Ndipo anatakaswa. Tunaelewana? Icya kabiri. Cha pili. Uwo yejejwe. Huyo ambaye ametakaswa. Nako uyatarezwa. Huyo ambaye hajatakaswa. Naho yosenga. Hata aombe aje. Naho yosenga kubita imitwe ku kibambazi. Hata aombe kipiga kichwa kwenye kibambazi. Sanga gasenga kubita magendera. Ama napiga isengesho. Ombi nirirenga ya mabati halipiti hapa kwenye manjanja. Dusomye Yesaya 1:15. Isaya 1:15. Turasoma mu izina rya Yesu. Nimwatega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga hanje. Mbere naho mosenga amasengesho menshi sinzobumvira. Amaboko yanyu yuzuye kwibitenga vy'amaraso. Imana idufashe cyane. Aba barabisanganya. Kuna kutengeneza. Yes. Nushobora kwezwa. Huwezi kutakaswa. Nushobora kwezwa. Huwezi kutakaswa. Warizi shati yundi. Umaiba shati ya mwenzako. Ukiyambaye. Ungano naivaa. Ngoma nyeza. Bwana nitakase. Gravati nivye Mana nikeza mugabo unyeze baba. Nzuri baba nitakase lakini. Subiza ivyo wivyo. Rudisha yale ambayo umeiba. Musabe wezwe. Afu uombe utakaso. Niko kutunganya. Ndo kutengeneza. Yes. Utunganye. Wewe utengeneze.
ijambo ryo kwatura. Kuna ingine ya kukiri. Si ibyaha byose uja ngango wiyeze ngo utaha. Si madhambi yote unakuja hapa utakaso uondoke. Hari ibyaha bisaba kwatura. Kuna madhambi inaomba kwanza yakiri. Utaturira uwo ari we wese. Tena ukiri kwa kila mtu yeyote. Waturira umwungere w'ishengero ryawe. Unakiri kwa mchungaji wako wa kanisa. Ndibuka umukobwa yagiye kwatura ku musore. Nakumbuka binti ameenda kukiri kwa garson. Ati Imana imbabarire, Mungu anisame, mfise ukwifuza cyane, niko na matamanio sana, nifuza abasore cyane, natamani sana wagarso, nifuza ubusambanyi ku basore kabisa, natamani uzinifu kwa wagarso, niko ndarondera umuti kabisa, narabuze umuti, niko natafuta dawa nimeikosa. Wa musore amubwira ati umuti uraha nyene. Akamwambia ule kijana dawa iko hapa. Acha mfata ukuboko amujana kumusambanya, akamkamata mkono kumpeleka kumzinisha. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndibuka umukobwa twaririmbana. Nakumbuka binti tulikuwa tunaimba pamoja. N'umusore twaririmbana. Na garso tulikuwa tunaimba pamoja. Umukobwa binti aja kwatura ku musore. Binti akaenda kukiri kwa garso. Ndacavyibu. Nakumbuka vizuri. Ndacavyibu. Nakumbuka. Aratura ku musore. Akakiri kwa garso. Ati Imana imbabarira. Eti Mungu anisame. Ati namanda kwifuza ku busambanyi. Napenda kukutamani kwa usinifu. Ndakwifuza sana. Nakutamani sana. Imana imbabarire. Mungu anisame. Kagasore karamusengera Imana iguharire. Kale kagasoka mumbe Mungu akusamee. Amen. Ezi misi nzanumva ngo wa mukobwa yatwaye inda. Palipoisha masiku nikasikia ule binti amepeleka mimba. Kandi twabimenye ko yavyatuye kuri ujya ko yategeza kubivuga ko si pasite. Na tulikuwa tulijua kwamba amekili kwa ule maana ingelipaswa biseme maana si mchungaji. Si mchungaji hajui hiyo. Ukitengeneza kwake anaongea hiyo habari kwa kila mtu. Ugiye kwitunganya kuri we agenda nabwira umuntu wari we wese. Lakini mchungaji anaweka sababu ndio siri yake. Ariko umwungere arabika kubera niryo bangagiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndacavyibuka twararirimba. Nakumbuka vizuri tulikuwa tunaimba pamoja. Batubwira ngo naka yatwaye inda. Wanasema fulana amepeleka mimba. Ubonyere chandabaza ugo sinda yanaka. Iyo siku nikafika nauliza, je, si mimba ya fulani? We wabimenye gute ngo ninda yanaka? Umejua aje ni mimba ya fulani? None yari kubura gute kuyimutera? Sasa angekosa kivipi kumbebesha mimba? None wa musore agiye mu ntege nke nawe. Mbona huyo gasaki ana kwenye udhaifu? Akagira kwifuza. Anakuwa na matamanio. Yorondereza ahandi kandi azi ahandi hasanzwe hari ibindi vyifuza. Atatafuta fasi nyingine, kuna fasi ambao anajua kwamba kuna mtu anamtamani. Isimako iraja kurondera ibuye cyangwa irondera icuma. Simako inatafuta alijua ama itafuta chuma. Haleluya. Amina. Amena. Amen. Igihe cyose wakati wote ucagirizwa ivyaha n'Imana, ungali unasumu dhambi na Mungu, nupfa aho waturiye. Si kila mahali unakili. Nupfa aho waturiye. Si kila mahali unakili. Ariko kandi nushobora kuba utatura icyaha. Lakini huwezi kuishi maisha bila kutengeneza dhambi. Kuko igihe utachatuye, maana usipokili dhambi yako ikugumako, inakubaki yako. Urazi ko wakoroye inda. Unajua kama umeangusha mimba. Kuba utarabyatura, kuwa hujaakili hayo, biracakwanditsweko, vingali vimekuandikwa yako. Nisamba yovuga, hata parapanda ikilia, wewe ugenda nungabe nabi. Uendi ukiangalia vibaya. Nubwo natarije ngira liste y'abagenda n'abasigara. Ijapokuwa si mimi nafanya orodha ya watu wanaobaki. Ariko ni kwijambo ry'Imana tubwira. Lakini neno la Mungu linatuambia hivyo. Urazi ko hayi imitwe umuntu aje gukoroza inda. Unajua kwamba umepatia akili mtu aenda kutoa mimba. Urazi ko wamubwiye umuti nyawo ubikora. Unajua kwamba umemwambia dawa ya kweli ya kufanya. Urazi ko wagiye mu nama z'ababi bagomba gukora ikibi. Unajua kwamba umeenda katika shauri za watu wabaya wanataka wapanze. Urazi ibyo wakoze. Unajua mama mabaya yote umetenda. Na muntu numwe ngaha, hakuna hata umoja hapa, atazi gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha. Hajui kutofautisha dhambi na sio kitu na ninde atazi gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha? Nani asiyojua kutofautisha dhambi na mwese murakizi. Kandi icyo cyaha kiguma kikubwira ko wakoze icyaha. Tena dhambi hiyo inakwambia kwamba umetenda dhambi. Usa n'umuntu, wewe unafanana mtu yisiga amavuta, anajipaka mafuta atoze bila kuoga, avuye kurima, anatoka shambani, afise kubusize, ana uchafu udongo, hama akachayisiga amavuta, hapo anajipaka ayo mavuta ntacaba maze. Hayo mafuta haifaidi kitu. Niba utaramwakira Yesu, kama hujampokea Yesu, mwakire, mpokee, maze wature, afu kili. Nima waramwakiriye, kama umempokea Yesu, ariko ni watura imbere y'umukozi w'Imana, lakini haujakili mbele ya mtu, haujakili mbele
watumishi wa Mungu. Kandi abakozi b'Imana bari kune bari gutanu. Tena watumishi wa Mungu wako kuine tano. Nyiganza mugenza bati abakozi b'Imana bari kune bari gutanu. Tikisa mwenzako eti watumishi wa Mungu wako tofauti, wako ine amanda tano. Haruja kwihanako. Kuna yule ambao unaenda kutubu eko. Bigagutanga gushika. Vinakuanzia kufika. Haruja kwihanako. Kuna yule ambao unakwenda kutubu eko. Agasigara bikubonako. Anabaka na kuona katika. Icyaha rero. Dhambi sasa. Gituma Imana idashobora kwakira isengesho ryawe. Inasababisha Mungu asipokee maombi yako. Kandi bituma ushobora kuronka ivyago. Tena inasababisha kupata tabu. Icya gatatu. Cha tatu. Iratera ibyago no mu muryango. Anatia tabu ama shida katika familia. Muri korale. Kwenye kwaya. Erega umuryango si umuryango w'umubiri gusa. Familia si familia ya mwili tu. Umuryango w'imwemu. Hata familia ya kiroho. Korale murimwo. Kwaya ambamo ndani. Igasubira inyuma. Inarudi nyuma. Selule murimwo. Selule mumo ndani. Igasubira inyuma. Inarudi nyuma. Ishengero urongoye. Kanisa ambao unaongoza. Igasubira inyuma. Inarudi nyuma. Ibintu byose ugiyemwo. Kila kitu ambacho unaenda ndani. Igasubira inyuma. Kinarudi nyuma. Raba ko takani yoba arimwo. Angalia kwamba hakani kama iko ndani yao. Akani nimba tarimwo. Kama hakani kama haimo. Amakuru yakani dusomye Yosuwa 7:24. Nuko Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani wo mubaza Zerahi bamujana na za feza na wa mwambaro na ca kigabane cy'izahabu bo n'abahungu biwe n'abakobwa biwe n'inka ziwe n'indogoba ziwe n'intama ziwe n'ihema jiwe n'ibyo yarafise byose babidugana mu kiyaya ci Akori. Imana idufashe cyane. Joshua bahejeje gufata Yeriko. Walipomaliza kukamata Yeriko, bacha babona agasagara kari hafi yabo kitwa Hayi. Wakaona kamji kadogo kako karibu yao kanaitwa Hayi. Atuma batasi kuja kugatata. Akatuma wapelelezi kuangalia. Basanga na gasagara gatonya. Wakakuta ni kamji kadogo. Atari ka hatari. Ambapo si hatari sana. Abantu ba Kenya. Kana watu wachache sana. Bachavuga ati turungike abasirikare bake gusa. Wakasema tutume majeshi wadogo tu. Kuko kajana kugakubita gusa. Maana kale kukapiga chini. Bageze. Walipopafika. Batsindwa ku rugamba. Wakashindwa kwenye vita. Yoshua arababara. Joshua kaumia. Ariyiriza umunsi wose aririra Imana. Akafunga siku yote na mlilia Mungu. Ati nigiki wadukoreye Imana. Eti kitu gani matutendea Mungu? Imana ibabwira ngo hari umunyabyaha indani yanyu. Mungu akawaambia kuna mwenye dhambi kati yenu. Bagize amatohoza. Walipofanya uchunguzi. Baza gusanga Akani. Wakakuta Akani. Igi Imana yababwiye ngo ntihagire na kimwe baziguriza. Wakati Mungu aliwaambia kwamba pasikuwe chenye watachungu. We yarafashe ibyagizwe inyegu y'Uhoraho. Yeye alikamata vitu vimekuwa vya Mungu. Aravyiba. Akaiba. Avyivye. Alipoiba. Bica bimenyekana rero ko ari we yabikoze. Vikajulikana kwamba Akani katenda hayo. Yoshua arababara. Yoshua kaumia. Acavuga ati nimuzane we. Akasema mlete Akani. Nabiwe. Na familia yake nzima. Nibiwe. Na vitu vyake. Baritera mabuye. Wapige mawe. Bazana inka intama. Wakaleta ngombe kila kitu chote. Nabiwe babicisha amabuye. Na wakwake watu wakaua kwa mawe. Imana ivuga ati ko muwishe sawa ubu murashaka kubanda. Mungu akasema kwa kuwa mumewaua kwa sasa mnaweza endelea. Icyaha. Dhambi ni kibi cyane. Dhambi ni mbaya sana. Kandi igihe cyose utaracatura. Tena wakati wote hujakiri. Ukatura ari uko wafashwe. Unakiri kwa sababu umekamatwa. Uko si ukwatura. Hiyo sio kukiri. Imana igomba ikorane n'abantu bejejwe gusa. Mungu anataka kutumika na watu ambao wametakaswa tu. Abarozi rero. Wachawi sasa. Reka ibyo barozi nzoce ndabivuga dimanche proche ko ndabona umwanya uri kuragenda. Sishaka kubiheza. Niseme dimanche vya wachawi. Ariko nyemerera tugace ko gatonya. Lakini kubaya tupite. Abarozi rero. Wachawi sasa. Bahuye nawe. Wakikutana na wewe. Utahariwe n'Imana. Ambao haujasamehewa na Mungu. Ukiri munsi y'umurongo. Ungali chini ya mustari. Ukiarugwa kwa shetani. Ungali unahesabiwa kuwa ni mfuasi wa shetani. Uririmba muri korale mugabo harugwa kwa shetani. Unaimba kwenye kwaya lakini unahesabiwa kwa shetani. Urasenga ukavuga ubutumwa mugabo harugwa kwa shetani. Unaomba unahubiri lakini unahesabiwa katika kwa shetani. Umurozaje. Mchawi akija. Ntakimuzibira. Hakuna kitu kinamzuia. Haleluya. Amen. Hari umuntu yigeze kudushingira intahe. Kuna mtu aliwahi kutushuhudia ko bahora baza kumutera kwamba wako nakuja kumshambulia. Iwiwe bagasanga yanzikanyika bakabona ikiyaga gusa.
kwake wanakuta ni bahari tu. Abarozi baraza, wachawi wanakuja, ariko Imana kubera uri mu kiganza ciwe, kwa sababu uko katika kiganja cha Mungu, aragukingira, anakulinda. Ariko abarozi baje kugutera, lakini wachawi kuja kushambulia, kwa shetani nuriyo nubwo uri umunyavyaha, kwa shetani hauko japokuwa uko mwenye dhambi, waramwihakanye mugabo ugakora iby'iwiwe, umemkana lakini unatenda maovu yake. Kumana naho uri kuko ntiwigeze watura, kwa Mungu haupo kwa maana hujawahi kukiri. Bakuronga byoroshe, wanakupata rahisi. Amen. Amen. Aha turi, hapa tulipo, Yesu akija, si wose bogenda, si wote wanaweza enda. Yesu yoza si bose bogenda. Hapa Yesu akija si wote wataenda. Kandi hano baza uwibaza ko yosigara nta numwe. Tena hapa nikuulize, nani anawaza kwamba tabaki hakuna hata mmoja tanambia? Ariko kandi aziko, lakini anajua na mazi yaje yoze nayo yivye, hata maji amekuja ameoga, ni maji ameiba. Haleluya. Amen. Reka ndangirize kuri uwo murongo. Acha nimalizie kwenye mstari huu. Yoshua 3:5. Yoshua, kitabu cha Yoshua 3:5. Iki gice cha kabiri reka tuzocige mu ndwiza dimanche iza. Hii sura ya pili tujifundishe dimanche ijayo. Maze Yoshua abarira abantu ati nimwiyeze kuko aje Uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe, Imana ihabwe icubahiro. Amen, amen. Yoshua aza kubwira abantu ngo biyeze kugira ngo Imana ikore igitangaza. Yoshua akawaambia watu wajitakase, maana benshi murifuza kubona igitangaza cyane, wengi mnatamani kupata kuona muujiza, ariko kimwe mu byabujije igitangaza cyawe, lakini kimoja mwa vile ambavyo imesababisha kuona muujiza wako no kutari bwiza, ni kwa sababu ilikuwa bado hujatakaswa. Ariko ugomba igitangaza cyawe, lakini kama unataka muujiza wako, emera ubanze wezwe, kubali kwanza utakaswe. Umushahara ukurahembwa atari wo, mushahara uko unapewa si wa kweli, imuzi urazambara mugabo sizo, mavazi unayavaa lakini si ya kweli, amainite urayaronka mugabo naciye mukuri, mainite unaipata lakini si ya kweli, ubuzima ubayemwo nibwo amanyanga, maisha unaishi ni ya manyanga, wotumupfa obara ufe ukaja mu ijuru, unaenda mbinguni, ako wobaho kuliko wishi urindiye kuja mu muriro, unasubiri kwenda motoni. None ko madame bimeze gute ngenze gutereka nironderera kandi pembeni? Mbona madame viko hivi, acha nitafutie kingine ka pembeni. Ibazima nizorabije. Mnawaza Mungu atatizama hivyo? Ihanganire ubwo bukene, vumilia umaskini huyo, ihanganire ibyo byo mu rugo, ivumilia mambo ya ndoa yako, ihanganire ako gatotezo, vumilia hiyo kuonewa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo neno la Mungu linasema ijisho niryagutsitaza, jicho likikukwaza uzuri nokore, uliongo ulitoa, no tumuja mu ijuru n'ijisho rimwe, ubora uingia mbinguni kwa jicho moja, akoja mu muriro n'amaso yose, kuliko ingia motoni na macho yote. Atukuboko ni kwa gutsitaza, eti mkono ukikuletea tumuguca, obora ukate, tumuja mu ijuru n'ukuboko kumwe, obora uingia mbinguni na mkono mmoja, akoja mu muriro n'amaboko yombi, kuliko ingia mbinguni na mikono yote. Ukuguru ni kwa gutsitaza, mguu ukikukwaza tumuguca, ukate, tumuja mu ijuru n'ukuguru kumwe, obora uingia mbinguni na mguu mmoja, akoja mu muriro n'amaguru yombi, kuliko ingia motoni na miguu yote. Iyi si turimwo, dunia hii tuliyomo izohera, itakwisha. Iyi myaka dufise, hii miaka tunayo, izohera, nayo itapita. Ubuzima turimwo, maisha tunayo sasa, nayo itapita. Uko bona nishika, kisi bana inafika, niko imyaka yawe yo gupfa ibiregereza, ndio kisi miaka ya mauti yako inakaribia, uko umunsi wa anniversaire ugera, kisi siku ya anniversaire yako inafika, niko imisi yo kwegereza gupfa ibiregereza, siku zako za kufikia kufa zinakaribia, unafurahia, ukazana mabuji, unaleta mabuji, ukashiraho na gato, unatia na gato, kumbe asigaye imyaka runaka, panabaki miaka fulani. Ni wiyeze bigikunda, wewe jitakasi gani inawezekana, ni wiyeze bigikunda, jitakasi gani inawezekana, kwa mambo zitatu, kwa sababu tatu. Impamvu ya mbere nyamukuru, sababu ya kwanza kubwa, kugira ngo uzoje mu ijuru, ili uende mbinguni ndugu yangu. Impamvu ya kabiri, sababu ya pili, kugira ngo Imana igukorere igitangaza, ili Mungu akutendee muujiza. Impamvu igira gatatu, sababu ya tatu, nyagira umurozi azoshobora kukuroga, pasikuwe mcheo ambaye atakuroga. Amina, amina. Ingorane y'abantu, tatizo ya wanadamu, bakivyumva barumva
kabisa ko ari byo, wangali wanasikia kwamba ni kweli, mugabo ubunyene lakini sasa hivi noronka kakamera ngaza ngacungura uyu muntu wese hapa nikipata kamera na kuwa nachungulia yazi ko kila hari mtu. umuntu yosubira muri vya bindi atarashika no muhira. Najua kuna mtu anaweza kurudia katika yale maovu bado hajafika nyumbani. Na Imana ingene izubwenge Na yeye kisimungu igupima uyu munsi nyene, leo ndo anaanza kukupima. uyu munsi nyene bagasubira bakazana ya mahera, Leo anaongeza tena kuleta zile pesa. uyu munsi nyene bagasubira kandi bakagutuka, Leo anaongeza tena kukutukana. turabe kutamwishura. Tuone kama hutamjibu. Matayo 5:20 Matayo 5:20 havuga ngo ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge bivyanditswe nuko abafarisayo mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Ubugororotsi bwawe utakatifu wako si 50-50. Uno munsi urakishijwe, leo unaokoka, ejo uranyoye agatabi, kesho unakunywa kasigari, hirya ejo uratwaye umugore w'abandi, hirya ejo urabaye sawa, kesho yako unakuwa sawa, hirya ejo uratwaye umugabo w'abandi, kesho yako unakuwa watu. Ukugororoka kwanyu ni kutwaruta uko abanyabwenge bivyanditswe ni muruha mwinjira mu ijuru. Hautaingia mbinguni. Ariko tunganya ubugingo bwawe, lakini tengeneza maisha yako ingali inawezekana. Ivyumba ndwi, vyumba 7, iki chumba cha mbere, iki chumba cha kwanza cha utakaso, nutezwa, usipotakaswa uri gukorera kuri 0, unatumikia kwenye 0. Amen. Ega nturonderere kure, usitafutie mbali. Urazi kufata nabi umukozi wawe, unajua kama unakamata vibaya, icho nacho uchihana, na icho ujitakase, utubu. Urabona kumenga kirasanzwe, mbona utafikiri kwa kawaida? Urazi ko umugabo asinziriye wamucomora akademire, unajua kwamba mume akisinzia unachomoa akademire gusa wewe utwara menshi, kademire wewe upeleke nyingi, kubera ahora gwirasida kwiye ukachusha akademire kibirungo, kwa rasio yene unatia kwa hiyo demire. Urabona ko kan, unaona kwa kitu menga ni gato, unaona kama vile kadogo nako kihana, neko katubu. Urumva baratangiye kuyogora abatwara demiri ni benshi ku wanaochomoa demiri ni wengi. Haleluya, amen. Tunganya, tengeneza bigishoboka, ingali inawezekana. Urazi ko wanyegeje ikintu arico wanyegeje umugabo wawe, urabizi kuna kitu ambacho umeficha mume wako, unafahamu? Urazi ko harico wanyegeje umugore wawe, unajua kitu ambacho umeficha mke wako? Tunganya, tengeneza. Ariko nimubona kigoye, kama unaona kama ni kizito, banza uzumbwire, njoo kwanza uniambie, tuganire, tuzungumuze, nakwereka ingene ukimubwira, ni kuoneshe gisi utamwambia. Haleluya, amen. Uwundi yari chef de chorale kuri eglise nasengeramwo, ungine alikuwa kiongozi wa kwaya mahali nilikuwa naomba, mugabo we yari muri chorale yindi paroisse hafi yacu, lakini alikuwa katika kwaya ya paroisse iko karibu yetu. Undi Musa za kudukoresha amasengesho kuri eglise, ingine siku akakuja kutusumikisha maombi kanisani, hama aradushingira intayi yiwe, akatushuhudia ushuhuda yahora aje kuzimu, kisa kwa nenda kuzimu, acha tubwira ati nije nishe mama wanje mutonyi, akasema mimi nimeua mama mdogo, ati ngiye kwatura, nilipoenda kutubu chanja kwaturira muyomba, nikaenda kutubu kwa mjomba. Ni muyomba, urazi ko mushika warije na mwishi, unajua dadako kama mimi nimemuua, ati muyomba, ati mjomba ati ndindira gato, eti subiri kidogo, acha injira mu nzu, akaingia azana imbugita, akaleta kisu, yaratweretse inkovu ngaha, alituonesha kovu, ati inkovu niwe yanchumisi, hii kovu mjomba akanipiga, ati wanyichia mushikanje nawe noko, akasema na wewe naweza Bwana saidie sana. Amen. Hari umuntu uja kwaturira, kuna mtu anaenda kutubu eko, ati papa kabibi, anakutizama hivi, ati papa kabibi, eti papa kabibi, buja muri ututwana dutanu, bwana katika tutoto 5 gwawe na akakanyuma konyene, kakwako ni aka huyu agaca gucumita, anakupiga kisu. Hiyo ni kweli. ariko ingo tuvugane, lakini njoo tuzungumze, ndakwigisha ingene muvugana, ni kuambia gisi, ni kufundisha gisi tutazungumza, kandi byose bikagenda neza, tena vyote vinakuwa salama. Ngundi mugabo yari kumfira, ungine baba alikuwa karibu ya mauti, wera afite abana 6, walikuwa na watoto 6, ngo acabwira mudamu, ngo wakaambia mke wake, madamu jengira mfe, mimi mke wangu nataka nikufe. Mugabo hari ibintu bintera makenga, lakini kuna vitu vinaitia wasiwasi, ngomba gupfa namenye ukuri, nataka nikufe, nimeshajua. Agakana ka 6 ko tudasa, agatoto ka 6 mbona tufanana? ubwo kweli ni gwanje, je nika kwangu? wa mudamu ati kugira upfe reka ndakubwira ukuri, ule mama, kwa sababu unataka kufa, nataka nikwambie kweli. ahubwo koko nyene niko gwawe, abandi nta numwe ari, sema ako njoka kwako, wengine si wa kwako. Alipika na kufa. None oreka gute gupfa? Nzingo barazi kuikausha. Aho kuikausha. Hapo utajikausha, kifo kinakuja. Nutezwa. Usipotakaswa
inkuru zawe zo gutera inkuru nguri kurasenga, habari zako za kupiga story ngo huku mbere ijambo ry'Imana ngo ni induru, ngo ni urwamo, ngo ni bisesema. Neno la Mungu anasema kwamba eti ni fujo ama ni kelele tu, ni induru gusa, ni kelele gusa kumutera induru mu ijuru. Wewe unatia tu kelele mbinguni tu, ariko banza wezu, lakini anza kwanza utakaso. Icho ni chumba cha mbere. Hicho ni chumba cha kwanza. Uno musi twize agace A. Leo tumejifundisha kwa Mungu tuziga agace B. Dimanche tutasoma B. Ndagomba ko amasengesho yawe azohora agenda directement. Naomba maombi yako yaende haraka. Haleluya. Amen. Ngo niwezwa. Tukitakaswa. Uraona igitangaza cha. Utaona muujiza wako. Yoshua ugira ngo babanze bezwe. Yoshua akawaambia wazi watakaswe. Ngo batabaronka igitangaza cha. Eti wataona muujiza wao. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.